ndugije ni ugathie kwa ngoma kana kwa Ngai. Hapana, kulingana mawiko maku witikitio ugathie ku. Ugathie ku uri njuguna. Nie. Kulingana maitikio makwa very personal. Personal. Matagire igitainio na witikio. Whichever. Nie ndire kundu ngathie no gukua. Waku ugathire ro guku. Uguo ni kuga atiriri ndui. Ndioi ni gwitikia witikitio uguo. Ni na ni njui atiri ni ngathie kwa Ngai heo thumbi na heo mathagu njoke heo njira cia thahabu na ndiage ki itunda ria muoyo. Itunda ria no ndioi itunda ria muoyo ni atia ni kuri itunda rikaheanwo ria muoyo. No ni wite uguo ni atia ni witikio ndararirie horo itunda twakinya uguo no ndaririe undu ngigia interest ya kwenda itunda tu na ndikende undu twakinya uguo matu-ini ri tugatungwo na itunda ria muoyo twariria ri ndukahutana ndukanyota tene na tene kuguo nginya andu aria magacinwo ri before andu matuireirwo kana ni agucinwo kana ni akwa gucinwo ri kila mundu itunda ni akaria ndie kana cio atemera ikara atiriri it can only make sense atiriri leo ni mwagiuka haria thome wa kuingira Sayuni ni mwagiuka ciana ciakwa ni mugukiona mwena uyu ni mwaki guku ni mwaki kuri ile mutigwa kwina karugari kaima guku agu mwena uyu ni rugiri uria ni murona ndogo riu ni icua ni murona mundu rahituka na ngo ucio ni wainga ucio personally ni mumenya riu haya naguo mwena uyu ngiri ni murona kundu kwina tunyoni turombuka ni murona tu tukenu ni murona pikoku ni murona parrot ni murona ruigi icio ciothe cieko cimena wa Sayuni riu ri tutanathie kuna kuria ni chemba ya cira tutanathie kuu ri o mundu haha ri gikabu gikirwo kwa itunda ukihituka ukwa itunda irrespective o kuria urithie nigetha inyue ariega ri mari itunda riri mature makenaga mature mari akenu na matiguku na matigaku na waya ngiri mature mahiaga na bandu matigaku Sheshe ni hakuhe nawe.